Hagajing lekai Africa Cup of Nations round of 16 happening Mali Persia eka Burkina Faso. Haba Paisha hagajing lekai Mali galala bat belim eka Burkina Faso da ar lakawai. Yang ini ga ar gol jeung Mali layo bentep nengkong lengba ka ungol tang haka minit ke balai bat ya ga gol ka ba ar layo bentep haka minit ke ba sau penyau lengbau Sinayoko. Ba lengba hagajing job Mali layo benrong syakara of 16. Hagawai per kecing lekai apring ke Morocco ke badai kari ke babat ya ke gerdan ke basan hak FIFA World Cup house nem arjar R2R Persia ke South Africa ke badon hak gerdan ke ban riu penriu hak FIFA ranking. Haba pai syak kecing lekai kirang lekai jong ke South Africa kilala ban pelim ya ke Morocco da ar lanot. Ya gini gi ar gol jong ke South Africa layo bentep nengkong hak minit ke basan penyau bat ya ke gol ke ba ar ke South Africa layo bentep aswa ban kod kecing lekai kata hak minit ke kentai peu plus san. Baleng bang nang jing job ke South Africa kalayo benrum syaka quarter final. Haga jing lekai Asian Cup round 16 hapring ke Uzbekistan Persia ke Thailand. Haba pai syaka jing lekai ke Uzbekistan galala aban telim ke Thailand da ar lakawai badi orong syaka quarter final. Hagawai par ke jing lekai ke bakham itana hapring ke Rijong Al Dawsar Persia ke Rijong Sun ke South Korea. Haba pai syak dengan jing lekai hak kela step omdon kino gi bala berpeki ijar na baru artli genhun badai tang marias dang ke kela mit kata hak minit ke basau penriu ke Saudi Arabia ke yo bencap jaga gol ke baningko lengbau Radif ubadai player substitute badai hak additional minit kata hak minit ke khandai peu plus khandai ke South Korea ke yo bencap jaga gol penia khai lengbau Chogusang badai lemang nega gol la pelong ya baru artli genhun pakinia khai adu bokot ke extra time ke balai per minit badai hak penalti shootout ke South Korea kalala bat pelim ya ke Saudi Arabia da saula ar badi rom syaka quarter final.